ahí me llegaron un día de escuela y actuamos esa un yo amigo ya de ya ni ponente ya a mungeta mi madre y ese ni a continua mi está goñando mungeta ya hago Jesús ñen güey, especialmente el capítulo 5 del Evangelio de Mateo con versículo 6 vengo o mombe uñan debe bienaventurado lo que tienen hambre y sed de justicia apea o y peisetoyi ahí coñan ñete hei o averao mi ñembyahýi haijuhéiva ñembojovake hekopete guárehe oñemoĩguatava'erã chupekuéra mala hymatáta añetetehápe oñamohu'ãvo umi ijy'uhéiva ha umi iñembyahýiva pe ojejapo hag̃uápe hekopete opa mba'e ko'ápe áringo ndaiporiguasúi la justicia. Sin embargo, y ñande ko'ápe mba'eichagua justicia pe ñande la jaheka'arã. Oĩngo la antigüedad la justicia romana, hoy la justicia griega, hoy la justicia judía. A la justicia judía ojeka de manera diferente la mba'eporã. Y ko'ápe el salmista David, Salmos 42, 1 y 2, vengo esa. Pe guasu hasẽrõguáicha pe ysyryrehe ijy'uhéi jave upéicha avei che aheka chemboy'u cheruetevoi che anga ijy'uhéi ñanderuetérehe oikovévarehe araka'épa ag̃uahẽne hendápe che ahecha hag̃ua pe Jehová. Og̃uahẽta ko el día ñeñombojovake hag̃ua la ñandejáramo, pero la ñandey'uhéi añetetéramo ha ñandevare'áramo ko yvyape ári mba'érehe pe iñembojovake pe ijusticia. Ñandéko ijaposetei la justicia por nuestra propia mano. Ha ko yvyape ári pea naiporãi. Ha ko yvyape áringo he'i que la justicia humana hetépe trapoky'akuéhe. Ha ikuaa mba'épa he'i avei ko Isaías 59:14 pe hekojoja ndoje'apovéi mba'evéramo hekopegua'ỹva opyta mombyry hekopeguáva opyta mombyry ha pe añeteguáva oñepysãnga umi okárehe ha pe tekojerovia ndojuhuvéi hendama. Jaikóko yvyape ári injusticia apytépe. Sin embargo, ñandejára ouha hora ojapóta la justicia. Ha ha'éngo he'i ñande pehekana la che reino che justicia ha upéicha rupi ikatu peẽpe guereko opaitéta ko yvyape ári opaite mba'épe ne mbikotére. Jahekákendape ñandejára justicia che angirũ pe y'uhéi ha ñembyahýi orekoháicha umi siervokuéra. Upéva ñandejára consejo ñande